Hej, ja sam Luka Modrić i ovako ti ja svaki dan. Vježbam, skačem, treniram s loptom. Ali dosta o meni, ajmo malo o tebi, Rino. Znam da ti možda treba neki poticaj da se pokreneš. Znam da su igrice i surfanje nekad zanimljivije od treninga. Zato imam za tebe jedan izazov. Ali to ćemo uživo preko video poziva. Hej, gdje si legendo? Slušaj izazov. Do kraja godine treniraj svaki dan, barem pola sata. Odaberi neku aktivnost koja ti se najviše sviđa. Trčanje, sklekovi, čučnjevi, nogomet, košarka. Svaki dan barem pola sata i vrlo brzo bit ćeš prava sila. A sad oprosti, žurim dalje na trening. Vidimo se. Skoro sam zaboravio, imam jedno iznenađenje za tebe. Kao motivaciju za treninge šaljem ti svoju potpisanu fotografiju. Sad imaš sve, i izazov i moju podršku. Na tebi je red.